ni hirya no hino mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari, ni ku mutekano, politiki na diplomasi, ibivugwa, ibitangazwa ndetse n'ibikorwa nibyo tuba tukugezaho aho uri hose, ni mu bice bitandukanye by'igihugu no hanze yacyo, ni mu nguni zose z'isi. Rero bavandimwe, na yindi mpamba mbasesekaranyeho uretse amakuru, njye ndi Fagike Yinamura kuri mikoro, ariko kandi reka mvuge nta yindi mpamba tubasesekaranyeho. Impamvu nuko ntari njyenyine, Bwana Nsanzimfura Jarimura kanuko kandi turi kumwe hano muri studio, turaje mu by'ukuri ngo dukomoze kuri byinshi bigezweho ku mutekano ku butaka burasirazuba bw'igihugu cya Kongo, byongeye kudogera ku kibuga cy'imirwano mu bice bitandukanye, hongeye gutangwa integuza ku ifatwa ry'uduce dutandukanye. Uruhande rwa M23 hari ibyo ruri gutegura, ndetse n'uruhande rwa guverinoma ya Kinshasa, ubwo ndavuga coalition, ni FARDC, FDLR, FDNB ndetse n'abazalendo hariya muri Kivu y'Amajyepfo. Turaje twinjire muri aya makuru ariko turebera hamwe mu by'ukuri umugambi wa Neva ndetse na Faci ngo mubi cyane ku Rwanda. Ese uyu mugambi umeze ute? Ese u Rwanda rwiteguye gute kuburizamo ibyo uyu mugambi? Njye mbona ko ari mubisha. Bwana Nsanzimfura ameze ute? Gitondo cyiza Bwana Fagike Yinamura. Yego, meze neza. Meze neza cyane, ahubwo wavugaga ku bijyanye n'umugambi. Yego. U Rwanda urarusiga inyuma ko rwavuze ko ruryamiye amajanja. Ejo bundi twamenye ko hari aba FDL bagera ku 10,000. U Rwanda ruravuga ko ijanja rimwe riri Kinshasa, irindi riri Bujumbura. Irindi se? Hanyuma ayo majanja akibagirwa i Rwanda. Hoye, igihimba nicyo kiri i Rwanda. Gute se? Cyane. Ko ntiwatanyuka? Hoya. Hari ukuntu turi buze kubibabwira abantu. None se u Rwanda ngo ruri mu biki? U Rwanda ni ukuva amagingo aya ngaya. Rwamaze kwideklarara noneho mu buryo bweruye. Declaration official. Official. Ruvuga ko noneho rwiteguye aba bagabo babiri. Mu buryo bwuzuye, kandi icyo ari cyo cyose bategura u Rwanda ngo ruri tayari kukiburizamo, kugikumira cyane. Ubwo noneho apati yo kuba rufite bya koranabuhanga rimira ibisasu, aerodrome, ubwo noneho ikindi gihari se cy'umwihariko ni iki? Hari uburyo byaba byatangajwe se? Yego, birahari cyane. Yego, byagiye bitangazwa, turaje tubyinjiramo, ndetse u Rwanda rwanabigaragarije Loni. Yego, ku mpungenge z'umutekano warwo. Ubwo rero reka turebere hamwe uburyo u Rwanda rwashimangiye ko ruryamiye amajanja ku mugambi wa Tshisekedi ndetse na Ndayishimiye. Ariko kandi amakuru ni menshi twibandaho, turebera hamwe iby'imiryango itegamiye kuri leta muri Repubulika Demokarasi ya Kongo irashinja Minisitiri Jean Pierre Bemba kubiba amacakubiri. Uyu maze iminsi atangaje ko rwose Joseph Kabila ndetse na M23 ndetse n'ihuriro Senko ngo bafite umugambi wo kwivugana Felix Antoine Tshisekedi. Ubu noneho mu by'ukuri imiryango itegamiye kuri leta muri Kongo iri gushinja Bemba kwiba amacakubiri. Ese ni mu bihe buryo? Yitwa Vital Kamerhe, uyu ari mu mazi abira cyangwa se ikarayishyushye niko bavuga. Yasabiye abakozi ba leta bari mu bice bigenzurwa na M23 gukomeza guhembwa. Turaje tubigarukeho. Uyu Vital Kamerhe amaze iminsi bivugwa ko nawe ashobora no kwicwa. Urumva? Ariko ese batangaje ni iyihe mpamvu? Kinshasa yagiye ivuga ko ari umwe mu bantu bagiye banga kwamagana ibikorwa bibi ngo bya M23. Ahubwo ngo ugasanga aravuganira abayobozi batahabwa imishahara yabo ku gihe, ngo ugasanga inda ye yashyize imbere. Ubu noneho arasaba ngo abakozi ba leta, arasabira abakozi ba leta bari mu bice bya M23 ngo bajye bakomeza guhembwa. Ese ntabwo biza kugira ingaruka kuri Vital Kamerhe? Turaje tubyinjiremo. Bwana Nsanzimfura Jarimura, turebera hamwe andi makuru akomeye cyane aturuka mu gihugu cya Uganda. Museveni yemeje ko abasivile bongera kujya ngo baburanishwe mu nkiko za gisirikare. Turabyinjiramo. Abofisiye bakuru 180 bo mu bihugu 20 barangirije amasomo mu ishuri rikuru rya Nyakinama ni mu Rwanda. Turaje tubigarukeho. Ese mu by'ukuri ni iki kiri gutangazwa? Inkuru kandi si yo gusa Bwana Nsanzimfura, turakomoza ku makuru menshi. Mbabwire ko rwose kuri ubu witwa Ingabire Victoire cyangwa se Ivu yatumijwe n'urukiko rukuru. Hari ibyo agiye kuba abazwa, ndetse nawe hari ibyo agomba kubasobanura. Uyu mugizi wa nabi, uyu mwanzi w'u Rwanda, ari kuhamagarwa n'ubutabera. Turaje tubirebere hamwe. Hanyuma rero ikindi tuza kuba dukomozaho, turebera hamwe ibyo
Afurika y'Epfo yasobanuye nyuma y'uko ingabo za SADC zimaze kuba zitaha, baravuga bati noneho dore impamvu yatumye tutagira tutifashisha ikibuga cy'indege cya Goma. Uribuka ya masezerano yari yasinywe hagati yabo ya SADC ndetse na M23 yo gusana ikibuga cy'indege kugira ngo babone uko bataha, biza kuzamba bijyanye n'imitwarire yabo muri icyo gihe hari hategerejwe ko iyi gahunda ishyirwa mu bikorwa, hanyuma baje guca mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse ngo biranatunguranye cyane kubera ko imibare y'abasirikare bacyuwe ndetse n'iyo byagiye bimenyekana iratandukanye. Turaje tubigarukeho. Ikindi tuza kuba tuvugaho yitwa Busu Bwangwi Tayari we nyuma yo kurahirira kuyobora Kivu y'Amajyepfo yatangiye inshingano. Turabyinjiramo. Yatangaje iki rero? Turanyarukira mu Bibogobogo, uwashinjwaga kuba ishyano ku banyabibogobogo uyu ntakiriho. Yapfuye. Byagenze biti uko mu Minembwe hiriwe ahazwi nk'umurwa mukuru w'Umurenge ku munsi w'ejo, turabigarukaho. Aha rwose ntibwira cyangwa ngo buke, ntabwo umutekano waho uba wizewe. Iyo uhari baba bafite ubwoba bw'ibitero. Ibitero byaba bihari bakizera ko biza kongera gucogora. Ubwo turabigarukaho, turebera hamwe se byiriwe gute ku munsi w'ejo tariki 17, byari ku munsi wo kwa kangahe? Ni kwa kabiri. Bwana Nsanzimfura hongeye kubura imirwano muri Rucuru. Hari ibice bimazemo iminsi igera kuri 3 barasana, ndetse hari n'ibice M23 yamaze kuba yigarurira. Turazana resultat ahangaha tubabwire ese byifashe bite. Turanyarukira Warikare naho turebera hamwe ibyakozwe mu bice bikungaye cyane ku mabuye y'agaciro. Abazalendo na FARDC bongeye kurasana bapfa ubutaka, turabigarukaho mu gihe ubwoba ari bwose muri teritwari ya Warikare. Ikindi tubaza kuba dukomozaho, turanyarukira i Nairobi tubabwire ko umuturage yishwe arashwe ubwo yari mu myigaragambyo. Iyi nayo ni inkuru tuza kuba dukomozaho. Turebera hamwe uburyo Iran yasenye ishwanyaguza ambasade ya Amerika muri Israel. Yego, yayitwitse mu buryo bukomeye, ndetse bamwe mu basirikare ba Israel bari barinze no ambasade batakambiye bikomeye cyane Iran. Turaza no kubabwira ko kandi Israel nayo yahise isa nkaho yihorera, kuko yahise itwika indege z'intambara za Iran, ndetse Iran nayo ngo yongeye kuba yategura ibindi bitwaro, ibindi misile, yongeye gutegura izindi misile ziremereye cyane n'ibitero karahabutaka igiye kugaba kuri Israel. Yego, yes. Hanyuma Israel kandi yishe abandi ba generali babiri, Iran isuka ibisasu ku mijyi inyuranye. Turabikomozaho, turebera hamwe ubu Donald Trump yabujije Israel kwica umuyobozi w'ikirenga wa Iran. Ni inkuru imaze mu by'ukuri amasaha agera muri 48, ariko impamvu twayimenye. Ni iyihe mpamvu? Ni iki cyihishe inyuma y'ubu busabe Trump yahaye Israel ababuza ati nyaboneka ntimwice umuyobozi w'ikirenga wa Iran? Birakomeye cyane hariya muri Israel na Iran. Yego, turaje kubyinjiramo rwose. Nahoze mbona rwo isi yose yahagurutse iyi ntambara ya Iran na Israel. Ntabwo ibintu byoroshye, kuko nasanze imfura ni intambara ikomeye. Magingo yange hamaze kugwa benshi, kandi ntabwo intambara imaze igihe. Gusko hamaze kugwa cyangwa hamaze kwangirika 1/2. Yego, mu byumweru 2. Nyamara intambara y'Uburusiya na Ukraine nayo ibyangiritse, nuvuga ngo ibimaze kwangirika bingana na 1/2 cy'ibimaze kwangirika mu ntambara y'Uburusiya na Ukraine. Kandi intambara ya Iran na Israel nta nubwo imaze hafi ibyumweru 2. Abantu rero batangiye kugira impungenge y'uko Israel ishobora kuba igiye kurimburwa. Ibintu birakomeye cyane. Hari inkuru ejo bundi twatangaje ngo tubajyana dukomoze kuri ibi by'umugambi wa Tshisekedi na Ndayishimiye, ndetse n'uburyo u Rwanda rwatangaje ko mu by'ukuri nta gushidikanya ruryamiye amajanja, katari ibintu byo gushidikanywaho. Ariko wabonye ko ejo bundi hari umuapotre hariya mu gihugu cy'u Burundi yagize atya, buriya nta nduri ivugira ubusa ku musozi, haba hari impamvu ikomeye. Uzi ko ubanza yari abimenye ko igisirikare cy'u Burundi cyaba kiri kwitegura intambara ku Rwanda. Mbayahaga. Uyu Mbayahaga hari ibintu yavuze. Uyu asigaye ari ku ibere rya leta y'u Burundi. Aza amabanga menshi, hari byinshi, imigambi yaba mibisha yaba myiza arayizi. Yagize atya asaba abaturage b'iki gihugu ngo niyo wazana igiceri cy'ijana, wazana cya 20, buri wese aho ari hose agira umusanzu mu gufasha igisirikare cy'u Burundi. Bijyanye na bije y'iki gihugu ntihagije, kandi ngo gahunda ihari ni gahunda igizite ikomeye cyane itari yo kwirengagizwa, buri wese agomba kugiramo uruhare. Ubwo rero Burundi, buri murundi wese akwiye kuzana
ayo yapfunyitse ahantu bagaterateranya bakagura indege ya Sukhoi, indege y'intambara yo mu bwoko bwa Sukhoi, ntabwo ari Sukhoi 25 nk'izi za FARDC. Urumva Sukhoi minus ni Sukhoi minus 57. Yego urumva Sukhoi minus 57 niba nazo zikorerwa mu Rusiya dono. Ariko iyi nkuru naravuze se ni having fun. Yego ni mu Burusiya. Yego having agafan cyangwa se yishimishaga mu byavuga, ni ugupfa kuvuga gusa for nothing, cyangwa se nta mpamvu nta ntego ubutumwa bwe bwari bufite. Ariko biragaragara ko yarabizi neza ko igihugu cy'u Burundi kiri kwitegura intambara, kuko yasabye abaturage b'u Burundi guha intwererano, ibyise intwererano igisirikare cy'u Burundi kugira ngo kizabashe kugura indege ya Sukhoi 57 ngo yagifasha guhangana n'umwanzi. Murabizi umwanzi u Burundi buvuga ko bufite muri aya masaha, buvuga ko ari Red Tabara, kandi Red Tabara u Burundi buvuga ko ikorana n'u Rwanda. Hari naho bavuga ko Red Tabara ifatanya na M23 bari muri Kivu y'Amajyepfo, ndetse ngari bamwe muri gutegura ibitero hariya mu bice bya Uvira, kandi M23 Burundi bukavuga ko ngari ingabo z'u Rwanda. Yego urumva icyo kintu, umubano w'u Rwanda n'u Burundi waragiye urazamba, ariko buriya byatewe noneho u Burundi bwo bwashyiraga imbere umubano w'u Rwanda ngo na Red Tabara. Urumva bituma bafunga imipaka, reba ingaruka byagize ku baturage b'igihugu cy'u Burundi. Yego n'u Rwanda ntizabura, yego ariko ibyo byose twagiye tubigarukaho. Abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga barahuye baraganira, bahuriye muri Zanzibar ni mu ntangiriro z'uyu mwaka niba nibuka neza. Yego barahuriye Albert Shingiro w'u Burundi ndetse na Minisitiri Nduhungire. Icyo gihe hariyo n'umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'ububanyi n'amahanga Retired General James Kabarebe. Yego icyo gihe baganiriye ku kuzahura umubano, ndetse hagiye hatangazwa ko hari icyizere cy'uko umubano wagira ute wazahuka. Ariko byagize gute? Byongeye kuzamba, bishimagirwa n'amagambo ya Ndayishimiye ejo bundi muri Werurwe avuga ati niba Kigali ishaka gutera Bujumbura iciye muri Kongo, ati natwe i Kigali si kure duciye mu Kirundo. Iryo jambo araryibuka cyane, ati muzabibutse ni Kirundo bavuze ngo biriya hari amateka akomeye cyane yabereye hariya hagati y'ingabo. Yego none icyo ndi kuvuga rero ni iki, intambara yo bari kuyitegura, byanga bikonze bari kuyitegura, nagira ngo ubyumve ko bari kuyitegura. Umugambi urahari, kuko magingo ngaya bari gutegura, navuga ikintu gikomeye cyane, bisa nkaho byanacecetse. Tshisekedi ntabwo akivuga, na Evariste ntabwo akivuga. Yego ikiriho nuko ngo bari kugirana uruzinduko mu buryo bw'ibanga birikomeye. Yego ne Evariste urabyuka ko aherutse Kinshasa, bikamenyekana ko yagiye Kinshasa nyuma bitigeze bimenyekana. Yego Tshisekedi nawe hari amakuru avuga ko yaba amaze iminsi mu Burundi, ngo yagiye kuganira n'uyu mugabo ibintu bijyanye n'uko ngo bategura ibitero. Yego bikomeye cyane. Indi nkuru yashimangiye ko haba hari umugambi, hari imyitozo yagiye ikorerwa mu kibira, ariko iyo myitozo yarimo aba FDLR, FARDC, Abazalendo n'imbonerakure. Yego ndetse harimo n'aba bano ba za Rudurunana. Noneho iyo myitozo Bwana Nsanzimfura yego yagiye ikomwa mu nkokora. Urumva yagiye ikomwa mu nkokora. Utese byabaga bigenze bite kugira ngo iyi myitozo itagira gute idakorwa? Habayeho inkuba igira ikirakubita. Urumva habayeho inkuba igira ikirakubita hariya mu kibira, ihitana abarundi batari bake. Urumva noneho bihita bisa naho bikanze ko hari ama operation yabatangiye gukorwa. Bavugaga bo ingabo z'u Rwanda, bikanaga ingabo z'u Rwanda muzaba zatangiye ngo gukora ama operation yishwa yo kubahitana. Bisa nkaho bicitse intege. Ubusabe bwa FDNB na FARDC basaba abitwa FLN, CNL FLN kujya kubafasha kurwanya M23 ngo na Red Tabara muri Kivu y'Amajyepfo, bwabaye rejected. FLN yaratsinzwe. FLN imaze iminsi ihanganye, yakuyemo akarenge ihungira mu kibira. Yego oya ntabwo bigeze rega, FLN ntabwo yigeze irwanira hariya muri Kivu y'Amajyepfo ifatanyije na coalition. Yo barahunze baza kwisuganyiriza mu kibira. Yego babo ati turashira tutaratera u Rwanda kandi rero umugambi. Noneho bihita bibyara amahari hagati yabo na FDNB. Urabizi bamaze iminsi nabo ubwabo barasana, abagera ku 100 nibo bamaze kwasiga ubuzima mu mezi 3 ashize. Ikigezweho rero ni iki?
Twagarutse ku byatangajwe n'umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda Brigadier General Ronald Rwivanga atangaza ko ingabo za FDLR ziri hariya mu Burundi ari nyinshi kandi ziri kwisuganya, yatangaje umubare urenga 10,000. Kuri ubu rero ikivugwa ni iki? U Rwanda rwashimangiye ko mu by'ukuri rukiryamye amajanja ku mugambi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Ndayishimiye ndetse n'uwa Congo Felix Antoine Tshisekedi. Yego, bigaragaza ko rero babizi neza cyangwa se u Rwanda rufite amakuru ko ibijyanye n'ubutasi u Rwanda ruba ruri hejuru, rufite amakuru y'uko intambara yaba iri gutegurwa n'ibihugu byombi yo gutera u Rwanda. Yego, ni ingingo mbona yagarutseho na ambasaderi Urujeni Bakuramutsa uhagarariye u Rwanda muri Loni no mu yindi miryango mpuzamahanga iherereye i Geneve mu Busuwisi. Ni mu ijambo yagejeje ku nteko rusange ya 59 y'akanama k'uburenganzira bwa muntu. Uyu ambasaderi Bakuramutsa yagaragaje ko kuva mu mpera za 2021 Bakuramutsa, yego, u Rwanda ruhanganye n'ikibazo cy'impungenge ku mutekano warwo ziterwa ahanini n'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Igiteye impungenge by'umwihariko ni ubufatanye bwongerewe imbaraga hagati y'ingabo za leta ya Kongo FARDC n'aba FDLR bashyigikiwe na Kinshasa ndetse n'umutwe wafatiwe ibihano na Loni ariwo FDLR ugizwe n'abagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994 kandi ukaba ukomeje no gukwirakwiza ingengabitekerezo ya jenoside mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari. Yakomeje agaragaza ko ibindi biteye inkeke ngari imitwe yitwaje intwaro irenga 200 ibarizwa mu burasirazuba bwa Kongo n'ubushotoranyi iki gihugu cyagiye gikorera u Rwanda mu bihe bitandukanye. Ikindi nanone ngo giteye inkeke ni ibitero byinshi byagiye bigabwa na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku Rwanda, birimo kurasa ku butaka bw'u Rwanda, kuvogera ikirere cy'u Rwanda bikozwe n'indege z'igisirikare cya Kongo no gushimuta abanyarwanda baba muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, n'igisa n'ubukangurambaga bwateguwe bw'imvugo z'urwango zibasira abanyekongo cyane cyane abavuga ikinyarwanda. Indi ngingo Bakuramutse yagarutseho ni imvugo zitandukanye zagiye zikoreshwa na Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse na Tshisekedi wa Kongo bagaragaza ko biteguye gukuraho ubutegetsi bw'u Rwanda. Mu Kuboza 2024 Tshisekedi urabyibuka nibwo yumvikanye abwira urubyiruko rw'i Kinshasa ko yiteguye guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda binyuze mu cyo yise kubohora abanyarwanda. Abanyarwanda ati ni abavandimwe bacu, ati ahubwo bakeneye ubufasha bwacu kuko ati baraboshywe. Ibyo ni byavuzwe na Ndayishimiye. Ati rwose bakeneye ubufasha, ati kandi ni abavandimwe bacu, ati tuzakora igishoboka cyose kugira ngo babohorwe. Ni imvugo kandi yaje kongera gushimangirwa na Perezida Felix Antoine Tshisekedi. Nawe avuga ko ngagambiriye gukuraho ubutegetsi bw'u Rwanda ngakabohora urubyiruko rw'u Rwanda ngo rugasubirana ubwigenge. Muri iyi nteko rusange ambasaderi Bakuramutse yanagaragaje ko aya magambo ngateye impungenge kandi ko ngatigeze arenza ingoyi na gato. Ati wenda ikindi giteye impungenge cyane ni imbwirwaruhame za Tshisekedi na Evariste Ndayishimiye bashize amanga mu guhindura ubutegetsi mu Rwanda. Babivuga nyine ni ikintu rero cyarushijeho kuzamura umwuka mubi kandi kidashobora kurenzwa ingoyi nk'uko byatangajwe. Hanyuma yagaragaje ko ikibazo cy'ama M23 cyaturutse ahanini ku kwirengagiza akababaro k'abanyekongo bavuga ikinyarwanda, ashimangira ko ntaho gihuriye n'amahanga. Ati agahinda kabo ntabwo katijwe umurindi n'igihugu cy'amahanga nk'uko bikunze kugarukwaho kenshi mu mbwirwaruhame, ahubwo gafite imizi mu guhuzwa imvugo zihembera urwango no kwicwa. Ati rero ibi ni ibibazo byo gutsindwa kw'imiyoborere bikwiriye gukemurwa na guverinoma ya Kongo. Ambasaderi Bakuramutsa yanashimangiye ko u Rwanda rugifite ubushake mu biganiro bigamije gushakira amahoro uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igihe cyose bizaba bitabogamye cyangwa ngo bibe igikoresho cya politiki. Nibyo ngibyo. Yego bwana Fabien Murawenda, kuri iyi ngingo hari amakuru menshi cyane ari kuvugwa avuga ko nubwo Evariste Ndayishimiye ari gutegura byinshi bitandukanye na Tshisekedi nyine bategura ibitero ku Rwanda ndetse n'uburyo ngo barwanya M23 mu burasirazuba bwa Kongo,
ariko hari n'andi makuru avuga ko Neva yaba yavuye ku izima. Yego. Ngo yaba yaravuye ku izima ahubwo ategereje uburyo bizakorwamo kugira ngo aganire n'abayobozi b'u Rwanda. Yego. Ku kijyanye no kuzahura umubano w'u Burundi n'u Rwanda. Rero bingibi n'ubundi bigenda bivugwa, ariko Neva we yagiye abihakana kenshi, avuga ko nta biganiro ashaka kugirana n'u Rwanda, ngo ko rushaka kumutera. Tshisekedi urabizi we nta kindi kimuma mu mutwe usibye kuvuga ko M23 ngo ari ingabo z'u Rwanda zamuteye, ariko nawe nta kibivuga. Magingo aya rero u Rwanda kuba rutangaza ko umutekano warwo ukwiye kubahwa, ni imvugo ifite ishingiro kandi yumvikana, igaragaza n'ibimenyetso bifatika yagiye igabwaho u Rwanda rwagiye rugabwaho ibitero bitandukanye. Yego. Byasize kandi u Rwanda narwo rwongeye kugaragaza nyine ibi. Rero kubigaragariza Loni, kubigaragariza akanama ka Loni ntabwo ari rimwe bibaye. Yego. Ni bushyira kenshi. Yego. Indi ngingo turebe hamwe ku bijyanye n'ingingo yo gutaha kwa SADC. Gutaha kwa SADC, izi ngabo ziri gutaha, hamaze gutaha icyiciro cya kimwe, ariko umubare watangajwe urenze w'ikideje. Hatashye mu mpera za kino cyumweru twasoje, hatashye abagera kuri 249 ngira ngo niba nibuka neza. Yego, ni hafi aho. None se kwanga hari gutangazwa ibihumbi birenga 2. Magingo aya ngaya hamaze gutangazwa ko hamaze kuva mu burasirazuba bwa Kongo ingabo za SADC zirenga 2200 zatashye ziterera. Ni ibyagiye bitangazwa ni kenshi na SADC. Bavuga ko bashaka gucyuriza ingabo zabo, ariko itangazamakuru ritababonye. Rero ntabwo ibyo byose bari kubikora, kuko ntawe utwika inzu ngo ahishe umwotsi. Nicyo cyabaye, ariko SADC iri gucyura ingabo mu buryo bwa bucece. Hari n'izita nk'ubu ibyiciro bavuga 3 bimaze gutaha. Tuzimo kimwe. Tuzimo icyiciro kimwe kigizwe n'abaraba 700 batashye. Ariko hakaba hari ibindi byiciro ngo byatashye mu buryo bw'ibanga. Yego. Dushobora no kwicuriza ingabo zanashizeyo mu buryo tutazi natwe, ahubwo tukumva ngo SADC kwisha yararangiye. Icyo nshaka tugarukaho rero ni byatangajwe n'umugaba mukuru w'ingabo za Afurika y'Epfo, ni General Ruduzani Mafanya, yasobanuye ko ingabo z'umuryango w'ubukungu n'iterambere rya Afurika y'Amajyepfo SADC ngo zitanyura ku kibuga cy'indege cya Goma bitewe n'uko kugisana bitari gushoboka, ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo butabigizemo uruhare. Mu biganiro byahuje abahagarariye SADC na AFC M23 tariki 28 Werurwe 2025, impande zombi zemeranyije gusana ikibuga cy'indege cya Goma kugira ngo ingabo zari mu butumwa bw'uyu muryango zirimo iza Afurika y'Epfo, Malawi na Tanzania zizakinyureho zitaha. Umubano mushya w'ingabo za SADC na AFC M23 wazambye muri Mata 2025, ubwo iri huriro ryazishinjaga kugira uruhare mu bitero byagabwe mu bice byo mu burengerazuba bwa Goma nka Mugunga, byari bigamije kwisubiza uyu mujyi zambuwe tariki 27 Mutarama. Ingabo za SADC zatangiye gucyura ibikoresho byazo tariki 29 Mata zibinyujije mu muhanda wa Rubavu Kigali Rusumo mu Rwanda. Nyuma yaho uyu muryango urusabye inzira, byagaragazaga ko rwose gahunda yo kunyura ku kibuga cy'indege cya Goma yahagaze. Nyuma yo kwakira icyiciro cya kabiri cy'abasirikare ba Afurika y'Epfo bahoze hariya mu butumwa bwa SADC mu burasirazuba bwa Kongo, General Ruduzani Mwafanya ku ya 15 Kamena yasobanuye ko nubwo uyu muryango na AFC M23 ngo byaremeranyije gutunganya no gusana ikibuga cy'indege cya Goma, byagaragaye ko bidashoboka leta ya Kinshasa itabigizemo uruhare. Ruduzani Mwafanya yagize ati, ubwa mbere twatekerezaga gusana ikibuga cy'indege cya Goma cyangiritse, ariko twaje gusanga bidashoboka mu gihe leta ya Kongo itabifitemo uruhare kubera ko Goma ni ubutaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ati bityo rero twatekereje ubundi buryo bwo gukoresha umuhanda tukageza abasirikare bacu aho bahurira bakabona gufata indege. Nyuma yo gucyura ibikoresho muri Mata na Gicurasi, ingabo za SADC zatangiye gutaha ku bwinshi tariki ya 12 Kamena
2025 zinyura mu Rwanda zikomereza i Dar es Salaam muri Tanzania kugeza ku ya 16 Kamena hamaze gutaha ibyiciro bitatu. Yes, hamaze gutaha ibyiciro bitatu bigizwe n'ingabo zirenga 2200. Byantunguye. Byantunguye cyane. Biratunguranye desha nta no bitatungura. Byaba byarabaye ngombwa se ko hatashyira icyiciro mu buryo bw'ibanga amasaha y'ijoro cyane. Batwawe n'abaringa. Birashoboka ko hatashye icyiciro kindi. Gusa ntabwo ubutwari bwabo twabonera mu gutaha. Urumva? Intsinzi yabo ntabwo twayibonera mu gutaha rwose. N'ubundi bafite ikimwaro barataha bihisha. Kirahari cyane. Yego, kuba baraduciye muri humye byo ntabwo cyaba ari icyaha cyacu. Yes, hanyuma indi nkuru twagarukaho, reka twinjire noneho mu biri kugenda bitangazwa. Byatunguranye cyane. Imiryango itegamiye kuri leta yashinje Jean Pierre Bemba, minisitiri w'ubwikorezi, kuba amacakubiri. Ikigo cy'ubushakashatsi ku burenganzira bwa muntu ni IRID. Ni ikigo cy'ubushakashatsi ku burenganzira bwa muntu ni IRDH, ndetse n'umuryango utegamiye kuri leta witwa Justicia Asbel. Rero kuwa mbere tariki ya 16 Kamena nibwo bamaganye mu itangazo basohoye bagaragaza ibyo minisitiri w'intebe wungirije akanaba na minisitiri w'ubwikorezi Constantin Jean Pierre Bemba yagiye atangaza ku mvugo zibiba urwango, basanga ngo ari politike y'ibinyoma. Iyi miryango rero yombi irashinja minisitiri Jean Pierre Bemba gukoresha ingamba zo gutangaza ibinyoma binyuranyije rero n'amahame y'ukuri ku burenganzira bwa muntu ndetse n'ubunyangamugayo. Ati bigomba kuranga politike, ati ntabwo yigeze bikurikiza. Bahamagariye rero guverinoma kwanga propaganda iyo ari yo yose ishobora guteza amakimbirane muri politike no guhungabanya uburenganzira bwa muntu. Ibirego bidafite ishingiro bishinjwa umushoferi wa Katumbi, Moise Katumbi. Ni ukuvuga ngo ni imiryango itegamiye kuri leta ikomeza ivuga ko ihangayikishijwe cyane cyane n'ikiganiro cyatangajwe tariki ya 9 kugeza ku ya 10 Kamena 2025 kuri Radio Top Congo, aho Jean Pierre Bemba yashinjaga rero ko aho yashinjaga ibintu bidafite ishingiro, bidafite n'ibimenyetso bifatika. Avuga ko umwe mu bashoferi ba Moise Katumbi Chapwe witwa Kafushi ko ngo yatangaje ko kugeza ubu ngubu ngo ububiko bw'intwaro buri mu kibanza cy'ubwubatsi bwa Imulonde. Yego, icyakora nk'uko iyi IRDH na Justicia babitangaza, iperereza ryabo ryerekanye ko nta kimenyetso cyemeza ibyo birego. Urubanza rwaje kurangira umushoferi arekuwe nk'uko iyi nkuru dukesha mediacongo.net ivuga. Kwibasira Katumbi ni umwuka mubi ushingiye ku moko. Itangazo rigenewe abanyamakuru ryashyizwe ahagaragara rivuga kandi ko minisitiri w'intebe wungirije yakwirakwije inkuru y'ibinyoma avuga ko Moise Katumbi yahunze igihugu rwihishwa nyuma y'uko bivuzwe ko mu kibanza cye havumbuwe intwaro. Icyakora imiryango itegamiye kuri leta ivuga ko ifite ibyangombwa byemewe, harimo uruhushya rutangwa n'ikigo gishinzwe indege za gisivile byerekana ko urugendo rwa Moise Katumbi rwari rwemewe. Iyi miryango IRDH na Justicia iramagana imvugo za Bemba babona ari mbi cyane, aho akunze kwibaza ku bwenegihugu bwa Congo bw'abanyapolitiki bamwe na bamwe nka Joseph Kabila na Moise Katumbi. Bemeza kandi ko aya magambo ashobora kongera amacakubiri ashingiye ku moko no kwangiza ubumwe bw'igihugu. Birumvikana cyane. Yego, indi nkuru twarebera hamwe ni ibiri kugenda bitangazwa na Vital Kamerhe. Yes, ni ibiri gutangazwa na Vital Kamerhe.
noneho yego ndahamya ko ndakeka ko yakoresheje hagati mu ntozi. ahangaha sinzi niba Kinshasa iza kubyumva neza. dosiye ze zigiye kongera zibyuke. Yego urabyuka ko mu minsi ishize uyu Vital Kamerhe yari mu mazi abiri, yego ndetse byanagaragaraga ko ashinjwa kutamagana ayo 23. yego noneho bisa nkaho none yanabishimangiye. Avuga ko urumva yego ngo abakozi ba leta bari mu bice biri kugenzurwa n'uyu mutwe ngo bagomba gukomeza guhembwa. Ati nta kabuza ni mu gihugu, ati ntabwo bakwiye guhezwa, ati ntabwo bakwiye guhezwa kabisa. Uyu ni perezida w'inteko nshinga amategeko ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Vital Kamerhe. Yasabye ko cyangwa abantu bose cyangwa abakozi bari mu bice biri kugenzurwa na M23 nabo babona imishahara yabo bagakomeza guhembwa. Yego ibi rero yabisabye ku munsi wo ku cyumweru tariki ya 15 Kamena mu ijambo rye ryasozaga inama isanzwe y'imitwe yombi y'inteko nshinga amategeko ya Kongo. Yego Vital Kamerhe yagize ati nk'uko twabishimangiye mu nama nyinshi muri iki gihembwe, ati twongeye gusaba perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse na minisitiri w'intebe ndetse n'abagize guverinoma bose ko imishahara y'abakozi ba leta n'abakozi b'ibigo bya leta mu turere twigaruriwe ati ikomeza gutangwa ku gihe. Ati intambara ntigomba kwemerwa kuba urwitwazo rwo gutanga ibihano bibiri kuri aba baturage. Ibi rero ngo ntabwo ari ibintu bishya kuko Vital Kamerhe yibutsa ko mu gihe cyashize uburasirazuba bwa Kongo bwari bwarigaruriwe n'abanyamahanga, abakozi ba leta batigeze bahagarikirwa imishahara. Ati kuki bahagarikirwa imishahara kandi ari abakozi ba leta? Yego ati rero nko kuvuga nuko abatuye mu bice abakorera mu bice M23 igenzura ari abakozi ba leta bakomeze bahembwe. Yego bakomeze bahembwe kandi bahembwe na Tshisekedi. Yego maginganga Vital Kamerhe yagiye avuga ati twarabikoze igihe harigaruriwe avuga nyine mu burasirazuba bwa Kongo. Ati igihe harigaruriwe na Uganda n'u Rwanda. Ati kandi icyo gihe twari dufite imitwe irenga 6 y'inyeshyamba. Ati ibice bigera kuri 3 bya 4 by'igihugu byose byari byarigaruriwe ariko umushahara ukomeza gutangwa. Ati rero twaranabikoze dushyigikira abakoresha bacu. Ati tuzana n'abandi bashoramari mu by'ubukungu bo muri Bukavu, Goma, Butembo, Beni ati babazana muri Kinshasa. Ati bungukiye muri iki gikorwa ndetse mu gihe rero mu nkunga zagiye zitangwa n'ikigo cy'iterambere ry'inganda. Ati niho bagiye babonera imishahara yabo. Mu ijambo rya Vital Kamerhe kandi yanatangaje ko yakanguriye bikomeye cyane bagenzi be mu nteko nshinga amategeko n'umutwe w'abadepite kurwanya icyo yise intambara y'ubushotoranyi y'u Rwanda mu burasirazuba bwa Kongo ikorwa na M23. Indi nkuru igezweho ni Busubwangwi Nshombo Patrick. Busubwangwi Nshombo Patrick, iri zina rirakomeye cyane. Uyu rero mu ihuriro Alliance Fleuve Congo yahawe inshingano urumva zo kuba guverineri wa Kivu y'Amajyepfo tariki 16 nibwo yazihawe ndetse yaje gutangira n'imirimo ye kuri ubu ari kuzuza inshingano. Yarahiriye inshingano zo kuba guverineri w'intara Kivu y'Amajyepfo ari kumwe na guverineri wungirije w'iyi ntara ushinzwe ubukungu, imari ndetse n'iterambere yitwa Mukiza Sabinesha Gadi. Bombi rero baharahiriye imbere y'abayobozi ba AFC M23 barimo umuhuzabikorwa wayo Colonel Nanga ndetse n'umwungiriza we akanaba perezida wa M23 Bertrand Bisimwa. Nagira ngo ko hari n'abandi hari kandi guverineri w'intara Kivu y'Amajyaruguru Bahati Musanga Erasto n'abandi banyacyubahiro batandukanye nabo bari bahariye. Guverineri Busubwangwi nyuma yo kurahira yatanze isezerano ry'uko agiye gukorera hamwe n'abaturage batuye umujyi wa Bukavu mu rwego rwo kugera ku ntego za AFC M23. Ati uyu munsi ni icyubahiro
kubera ko ihuriro ryampaye amahirwe yo gukorera abaturage uyu munsi sindi buvuge byinshi, ati ngiye gukorana n'abaturage ba Bukavu kugira ngo twese hamwe tuzabashe kugera ku ntego za AFC M23. Yashimiye kandi ubuyobozi bwa AFC kubwo kumugirira icyizere bukaba bwaramuhaye ziriya nshingano. Ku wa gatatu tariki 11 Kamena nibwo Busubwangwi-Shombo Patrick yagizwe guverineri w'intara Kivu y'Amajyepfo, asimbuye Birato Rwihimba Emmanuel uherutse kugirwa umuyobozi w'ibiro bishinzwe uburezi ndetse no guteza imbere ubucuruzi n'ishoramari mu mujyi wa Goma. Busubwangwi-Shombo Patrick asanzwe azwi cyane muri Kivu y'Amajyepfo ndetse mu mwaka ushize wa 2024 ari mu bari bahataniye gusimbura Theo Ngwabije wahoze ari guverineri w'iyi ntara. Icyo gihe yabaye wa gatanu mu matora yasize Jean-Jacques Perusi wahunze i Bukavu M23 ikimara kuhafata ariwe utorewe kuyobora iriya ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Tunyarukiye ku kibuga cy'imirwano dukubita tubangura tubabwire ko ituze ryongeye kugaruka muri centre ya Kabare nyuma y'imirwano ikaze M23 na Wazalendo bamaze iminsi bahanganyemo Bwana Sanzefura. Yego, ku munsi w'ejo nibwo ubuzima bwongeye kugaruka muri centre ya Kabare ndetse n'abaturage batangiye gusubira mu mirimo yabo nyuma y'imirwano ikaze yari imaze iminsi icicikana mu bice byo muri Kivu y'Amajyepfo hagati y'abarwanyi b'Abazalendo ndetse na M23. Ni imirwano yabaye rero kuva mu cyumweru gishize mu bice bya Kabare, aho yasize yangirije ibintu byinshi cyane muri aka gace, abantu benshi bahasiga ubuzima, abandi barakomereka, ibigo by'amashuri byinshi birafunga, imiryango y'abanyeshuri barahangayika kubera amasomo yahise ahagarara. Nubwo rero hari ituze, gusa hari amakuru avuga ko ngo iri tuze rishobora kuza kongera guhungabana ndetse ubwoba ni bwinshi. Hari imiteguro y'urugamba. Yego, aha ni Kabare. Yego, ni hamaze iminsi barwana coalition itera iturutse muri hariya muri parike ya Kauzi Biega. Byagiye bigora cyane abarwanyi ba M23 ariko bagiye banasubiza inyuma ibyo bitero. Yego. Magingo yanga rero aha Kabare ubundi higanjemo imihanda ngirimo abantu bake bakora ibikorwa by'ubucuruzi n'ubwikorezi, bakaba bakomeje rero kugenda bagaruka buhoro buhoro, bari gucuruza, bari gukora ibikorwa bya buri munsi. Yego, ko abaturage rero basubira mu mirimo yabo ya buri munsi, ni nako bagaragaza ubwoba bw'uko imirwano ishobora kongera kubura igihe icyo ari cyo cyose. Bati rwose ntitwizeye ko umutuzo twawutinda. Yego, ku kijyanye rero n'amasomo, abanyeshuri amashuri yisumbuye ndetse na primaire ubwo ngubwo mu ishuri rya Kamole, iri shuri niryo ryonyine ryatangiye amasomo. Rero ryatangiye nayo ku wa kabiri mu gitondo. Andi mashuri agera kuri 5 yo muri aka gace akomeje gufunga imiryango bitewe n'ingaruka z'imirwano yanageze kuri aya mashuri. Abanyeshuri rero n'abarimu bo muri ibi bice bakomeje kugaragaza ihungabana ryatewe n'urusaku rw'imbunda ziremereye cyane n'ibisasu byaturikiraga hafi y'ayo mashuri yabo, ndetse n'umunyeshuri umwe akaba yararashwe akahasiga ubuzima ubwo imirwano yari irimo yibasatira. Uwitwa Sami Mulemangabo ni umwe rero mu bayobozi ba societe civile muri teritwari ya Kabale, avuga ko nubwo hari ituze ariko ubuzima butarasubira mu buryo neza kuko abantu bataratangira kwizera umutekano wabo. Muri centre ya Kabare haragaragara ituze rigereranyije, abaturage rero ngo baracyanafite ubwoba. Amashuri magingo ngaya yongeye gufungura amwe namwe. Rero kugeza ubu ngubu inyeshyamba za M23 ziragaragara mu duce twose two muri teritwari ya Kabale, zirahagenzura hose. Aho rero birukanye Abazalendo, babirukanye kuva kera bagahungira mu ishyamba muri parike y'igihugu ya Kauzi Biega, ari naho bagitera baturutse. Yego, ibi byose rero ni biri kugenda bitangazwa muri teritwari ya Kabale. Bibaye kandi mu gihe ubuyobozi bw'akarere na MONUSCO basabye impande zombi gutanga umutekano urambye ndetse no gukomeza ibiganiro bigamije guhagarika burundu imirwano kugira ngo abaturage basubire mu buzima busanzwe. Kongere tunyarukire Bukavu, hari amakuru aturutseyo. Biravuga ko abantu 6 bo mu muryango umwe bakomerekejwe bikomeye mu ijoro ryo ku cyumweru rishyira ku wa mbere. Byari bitaratangazwa ariko n'amakuru atugezeho avuga ko ngo byagize gutya biratungurana cyane. Urumva ni byatangajwe n'abatangabuhamya
bavuga ko ngo ni abagizi ba nabi binjiye ku ngufu mu rugo rw'umuryango wa Masha Balemba. Uyu Masha Balemba uzwi ku izina rya Lenoir ni umwe mu bazwi hariya, ngo bahise rero aba bagizi ba nabi bahise bakimara kugera mu rugo rwe bahise batangira gukubita no gutoteza abagize urwo rugo. Nyuma yo kubahohotera no kubakorera iyicarubozo, babasahuye amafaranga menshi, ibikoresho by'agaciro birimo zahabu, telefone ngendanwa ndetse n'ibindi bikoresho bifite agaciro. Bamwe mu barokotse rero icyo gitero barashwe amasasu, abandi bakomerekejwe bikomeye n'imipanga ndetse n'imyambi. Ubu bose rero bakaba barimo kuvurirwa mu bitaro mu buryo bwihutirwa kubera ibikomere bikomeye. Iyi nkuru yababaje benshi, ikanongera no gucengeza ubwoba mu mitima y'abaturage ba Bukavu, aho umutekano ukomeje kuzamba umunsi ku munsi. Uyu mujyi ugenzurwa na M23. Lubala Nicolas ni perezida w'ihuriro rya Nouvelle Dynamique de la Société Civile mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, yavuze ko ibintu bigeze ahakomeye. Ati nta joro rishira hatabaye igitero ku muryango runaka. Ati abaturage babayeho mu bwoba bukabije, batazi uwo bareba ngo abafashe. Ati ibi ntabwo byakomeza kwihanganirwa. Yamaganye bivuye inyuma umutekano muke uri gukaza umurego muri Bukavu no mu nkengero zaho, ndetse asaba inyeshyamba za AFC M23 ziri gufata umujyi gutanga umutekano ku baturage n'ibintu byabo. Société civile nayo yasohoye itangazo rigira riti iki gitero ni ikimenyetso gikomeye cy'uko abaturage ba Bukavu batakigira uwo babariza, bumva baratereranywe mu gihe urugomo n'ubugizi bwa nabi bibaye bisanzwe mu buzima bwabo bwa buri munsi. Ubuyobozi bw'igihugu, ingabo ndetse n'inzego z'umutekano zirahamagarirwa gufata inshingano zo kurinda abaturage no guhangana n'ubwicanyi buri guhitana inzirakarengane buri munsi hano muri mujyi wa Bukavu. Bwana Nsanzimfura Jarimura, reka dukomeze turebera hamwe n'andi, ariko hari uwitwa ngo ni Colonel Kayina uvuga ko hari umugambi ari gutegura kuri Tshisekedi, ngo ndetse aramusaba ko yegura vuba na bwangu by'ako kanya. Uyu Innocent Kayina wahoze mu bayobozi ba M23 uramuzi? Yego, uyu rero nawe arabizi ko yishingiye umutwe we wa CNRC, urumva. Ariko mu nyandiko yatanze ndende rwose, umutwe we wa Coalition Nationale pour la Libération du Congo baravuga ko ugiye guhagurukira Tshisekedi, natava ku butegetsi baramukuraho. Ibintu ni bibiri umutwe ukorera muri Ituri, birakomeye. Tshisekedi abamwanga cyangwa se abamurwanya ni benshi, abari kumuhigisha uruhindo nabo ntibagira ingano. Narora nabi birambyarira amazi nk'ibisusa, natava ku butegetsi kamubayeho. Turebera hamwe rero uko byifashe Irucuru. Yego, muri Kivu y'Amajyaruguru ni urugamba n'ubundi rwazindukiye ku munsi w'ejo mu bice bitandukanye byo muri ino teritwari ya Rucuro muri Kivu y'Amajyaruguru, hagati ya M23 ndetse na Coalition. Magingo y'angaya rero kuva mu gitondo cyo kuwa mbere tariki ya 16 Kamena 2025 nibwo iyi mirwano yabaye, yari ihanganishije umutwe wa M23 n'ihuriro ry'ingabo za leta ya Congo FARDC. N'ubwo haracyari umutuzo muke, haracyari ubwoba. Magingo y'angaya amakuru aturuka muri ibi bice aravuga ko iyi mirwano yabereye mu bice bya Busumba ndetse na Bunkuba, ni ibice biherereye mu birometero 10 uvuye muri centre ya Mweso, ni muri groupement ya Bukombo muri sheferi ya Bwito muri teritwari ya Rucuru muri Kivu y'Amajyaruguru. Amakuru atandukanye aragaragaza ko humvikanaga urusaku rw'intwaro ziremereye cyane ndetse n'izoroheje mu gihe cy'isaha kuva ku isaha y'isa 2 kugeza ku isaha y'isa 5 za mu gitondo. Ni imirwano yanatumye abaturage benshi baturiye muri bice bahunga ku bwinshi berekeza ahitwa Buhumbira no mu bice byo muri teritwari ya Masisi, bahunga iyi mirwano yaberaga hano Irucuro. Urugamba rero rumaze iminsi rubera muri ibi bice kuva no mu cyumweru gishize, aho ingabo za leta ya Congo FARDC zagiye zigaba ibitero mu birindiro bya M23, gusa M23 bikarangira isubije inyuma ibi bitero inshuro nyinshi. Biravugwa ko kandi mu cyumweru gishize n'imirwano yanabereye ahitwa Katsiro, mu gihe abaturage nabo ngo bahahunze kuko ni imirwano yanasize
ibi bitaro byaha Katsiro yego, nabyo ngo bisenyutse mu buryo bukomeye cyane. Uyu murenge rero naho amakuru aturukayo naya, nubwo mu Minembwe no mu nkengero zayo hiriwe ituze ku munsi w'ejo, amakuru ari guturukayo aka kanya, amakuru yaranze umunsi wo kwa kabiri ngo habaye ubukonje budasanzwe. Ni amakuru dukesha abaturiye muri ako karere kazwiho kuba gaherereye mu misozi miremire yo muri teritwari ya Fizi, ni muri Kivu y'Amajyepfo. Bagize bati Rugezi, Mikenke na Minembwe ni amahoro, nta hantu na hamwe higeze humvikana urusaku rw'imbunda nk'uko byahoraga. Nubwo muri aka karere gasanzwe gatuwe cyane n'abanyamurenge kiriwe neza uyu munsi wa kabiri tariki 17 Kamena, nyuma yaho mu minsi ishize hagiye karangwamo n'intambara, ariko nyamara ngo kabayemo ubukonje budasanzwe. Ati haratuje ariko hari ubukonje bwinshi, habaye nk'indondo. Urumva ubwo bavuga indondo ya Rurambo cyangwa indondo ya Bijombo. Mu busanzwe mu Minembwe cyane cyane ku Kaziba, Irundu, Runundu, Karingi n'ahandi hakunze kuba indara ubwo ni inki yego, hakunze kuba barara muri aya mezi. Ati muri aya mezi tugezemo nk'ukwezi yego, ati muri aya mezi tugezemo nk'ukwezi kwa gatandatu no kwa karindwi bijya kugera mu masaha ya saa 9 bijya kugera mu kwa 9 imaze ngo gushyiraho. Ubwo ni indara bizajya kugera mu kwa 9. Ubwo ni indara cyangwa ni bavuga izimbeho ngo ninda indara ituma imisozi yuma. Indara subwo ni nyumwaka bwe abantu bacu baza kutubwira mutara rwose uri hari umurenge amakara yaduhaye. Indara ubwo tubivuga gucyo nyina bariyo abahazi cyangwa ururimi neza barabyumva neza, ngo ni indara ituma imisozi yuma cyane ndetse ubundi igatwika n'ibihuru bimera ku misozi ndetse no mu bisambu. Noneho rero aya makuru akomeza avuga ko bwarinze bwira nta kazuba karashe, reka da hiriwe ari icuraburindi. Ibyo byagaragaye igakangara, Kalonge, Rundu, Minembwe Centre, Kaziba ndetse na Mishashu ndetse n'ahandi muri ibi bice. Ahitwa Bibogobogo byifashe bike. Yego rero uwashinjwaga kuba ishyano ku banyabibogobogo cyangwa ko aba banyamurenge batuye muri ibi bice, yego magingo ya ntakiriho. Rero witwa Kijeyi wari umumayimayi, niwo wibaga ihene z'abanyamurenge baha mu Bibogobogo muri teritwari ya Fizi muri Kivu y'Amajyepfo. Ku munsi rero wo kuwa mbere tariki ya 16 Kamena 2025 nibwo amakuru yavaga muri bice avuga ko witwa Kijeyi yagiye hanze avuga ko ngo yishwe ngarozwe n'abafurero. Yego, uyu Kijeyi uyu nguyu yapfuye mu buryo butunguranye. Yego, ibi rero byagiye nabona bigarukaho kuko amakuru akomeza avuga ko umurambo we ushobora kuba warashyinguwe yego murambara warashyinguwe yego ku mugoroba w'ejo. Yashyinguwe rero ahitwa Magunga. kabisa ni ibyo ngibyo. Urumva mu Bibogobogo baratuje kuko uyu ni wabagabagaho ibitero, ni wo wabibaga, ni wo wateguraga udutero shuma. Ibi byose rero abanyamurenge baha mu Bibogobogo barabikize niko navuga. Dukomereze mu Burundi. Dukomereze mu Burundi. Mu gihugu cy'u Burundi haravugwa ikirere. Yego. Inkuru iri kugarukwaho cyane, ariko tugaruke mu Rwanda. Tugaruke mu Rwanda. Duhere mu Rwanda. Turebera hamwe inkuru ya Ingabire Victoire watumijwe n'urukiko rukuru. Yatumijwe n'urukiko rukuru. Yitwa Ingabire Victoire umuhoza ufite ishyaka Dalifa umurinzi ritemewe n'amategeko mu Rwanda. Yatumijwe mu rubanza rw'abakekwaho gushaka guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda ruri kubera mu rukiko rukuru rwa Kigali. Uru rubanza ruregwamo umunyamakuru Nsengimana Theoneste n'abandi 8 barimo abahoze ari abanyamakuru wa Dalifa rwakomeje ku ya 17 Kamena 2025. Sibomana Sylvain ufatwa nk'umuhuzabikorwa w'uwo mu rugambi niwe watangiye abazwa kuko yari atararangiza
impamvu z'ubwiregure bwe. Yego, urukiko rero rwatangiye rubaza ibibazo bikomeye cyane bifitanye isano n'amahugurwa abo banyamuryango bagiyemo ndetse n'ibijyanye n'umunsi wiswe wa Ingabire Victoire Day wo kwizihizaho ubuzima bwa Ingabire Victoire IVD, Ingabire Victoire Day wari wateguwe. Sibomana yasobanuye ko amahugurwa yateguwe kandi aterwa inkunga n'uwitwa Asampo, ariko ngo ubushinjacyaha bugaragaza ko aba bombi bari bafitanye imikoranire ya hafi na Ingabire Victoire. Bwagaragarije ko rero ngo ubutumwa bugufi bwo kuri telefoni bwagaragaraga ko Ingabire Victoire hari amafaranga yahaga Sibomana yo kumufasha mu buzima busanzwe najyanye n'aya mahugurwa. Ku rundi ruhande kandi umunyamakuru Nsengimana yavuze ko amashusho yatambukijwe ngo yayahawe na Ingabire Victoire kandi ko ngo ni nabyo yagombaga gutangaza ku ya 14 Ukwakira 2021 ku munsi wa Ingabire Day, ari we ngo wabimburiye, bityo batarakwiye kuryozwa ibyo yavuze. Yego, ubushinjacyaha ntabwo bwagaragaje isano iri hagati y'amahugurwa na Ingabire ndetse n'uyu Nsengimana, gusa biravugwa ko Nsengimana yafashije aba bantu gutegura iyi gahunda abinyujije kubaha urubuga ku muyoboro wa Umubavu TV bakavuga amakuru y'ibihuha aharabika ubutegetsi bw'u Rwanda. Ingabire Victoire yavuzwe kenshi muri iyi dosiye igiye kumara rero imyaka igera kuri 4, ariko ntabwo yari yahamagawe n'urukiko kugira ngo atange ubusobanuro. Urukiko rwahise rubaza ubushinjacyaha impamvu Ingabire Victoire atabajijwe kandi avugwa cyane muri iyi dosiye. Bavuga ko ruhamagaza uwo rushaka, ariko iperereza rigikomeje. Rushingiye ku ngingo y'106 iteganya guhamagaza mu rubanza abafatanyije icyaha cyangwa ibyitso bataregeye urukiko, rwategetse ko Ingabire nawe azitaba urukiko akagira ibyo asobanura. Iyo ngingo igaragaza ko iyo urukiko rusanze hari impamvu zatuma hakekwa abandi bantu kuba barafatanyije gukora icyaha cyangwa se ari ibyitso by'ukurikiranyweho icyaha, rurabahamagaza ngo bagire ibisobanuro batanga muri urwo rubanza. Ikomeza yerekana ko iyo urukiko rumaze kubaza abahamagawe mu rubanza rugasanga nta bimenyetso bituma bakekwaho icyaha, rufata icyemezo cyo gukomeza iburanisha batongeye guhamagarwa. Iyo rusanze ibisobanuro batanze mu by'ukuri ngo bidahagije kandi urukiko rugasanga hari ibimenyetso bibashinja icyaha, rutegeka ubushinjacyaha gukora iperereza buhereye ku byagaragajwe mu iburanisha. Uru rukiko kandi rwategetse ko Ingabire agomba kwitabira uru rubanza tariki ya 19 Kamena akagira ibyo abazwa bitandukanye. Nuko mu minsi yabanje rero yanyuzagamo akarwitabira agiye kumva uko abaregwa biregura. Ingabire Victoire wabaga mu Buholandi yageze mu Rwanda mu mwaka 2010 ubwo yari akiriye mu ishyaka FDU Inkingi. Yafunzwe muri uwo mwaka ashinjwa ibyaha birimo kugambanira igihugu no kurema umutwe utemewe. Arekurwa mu mwaka wa 2018 nyuma yo guhabwa imbabazi na Perezida Paul Kagame. Mu mwaka wa 2019 yashinze Darfa Umurinzi, asobanura ko kuguma muri FDU Inkingi bitari gushoboka bitewe n'uko abanyamuryango bayo bakorera hanze. Ngibyo rero ibyangabire Victoire. Birakomeye cyane. Yes, hanyuma mu Rwanda hari abofisiye bagera ku 108, abofisiye bakuru 108 bo mu bihugu 20 barangije amasomo mu ishuri rikuru rya gisirikare rya Nyakinama. Wabimenye Minisitiri w'Intebe Dr Edouard Ngirente ni yabasabye abasirikare baturutse mu bihugu byo hirya no hino n'abasirikare 108. Yego, bari basoje amasomo ajyanye n'imiyoborere mu bya gisirikare cyitwa Senior Command and Staff Course mu ishuri rikuru rya gisirikare rya Nyakinama. Yes, Minisitiri Nduhungirehe rero w'Intebe Edouard Ngirente yabasabye urumva
yabasabye gukomeza gushyira imbaraga mu kurinda ubusugire bw'ibihugu byabo ndetse no kurangwa n'indangagaciro nzima. Yego, abasirikare kabisa ubona ko batojwe neza. Yego, bagiye rwose kugaragaza ibyo bamaze iminsi batozwa. Yego, hanyuma dukomeze n'andi makuru. Muri Uganda rero Museveni yemeje ko ngo abasivili bagiye kongera kujya baburanishwa mu nkiko za gisirikare. Muri Uganda rero itegeko nk'iri ryari risanzweho gusa riza kuvanwaho, urabyibuka. Nyuma rero y'uko muri Mutarama urukiko rw'ikirenga rwagaragaje ko rugiye gusubizaho kujya ruburanisha abasivili mu nkiko za gisirikare. Rero mbere y'uko rivaho iri tegeko, abasivili muri Uganda bashoboraga kuburanishwa mu nkiko za gisirikare. Ibi rero ni nabyo Museveni yasubijeho, kuko itegeko rishya riravuga ko perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni ngo yashyize umukono kuri iri tegeko, avuga ko rihaye umugisha. Rero umuvugizi w'agateganyo w'igisirikare cya Uganda UPDF Colonel Chris Mageze yabinyujije ku rubuga rwa X yitwa Twitter, yatangaje ko iri tegeko ngo ryitezweho gukemura umutwe w'ikibazo cy'ubugizi bwa nabi bw'imitwe yitwara nka gisirikare ishingwa mu buryo bukomeye cyane. Ndetse magingo aya ngaya itegeko ryemerera inkiko za gisirikare muri Uganda ryongeye gutorwa mu gihe igihugu gikomeje urubanza rw'umunyapolitiki Dr Kizza Besigye utavuga rumwe n'ubutegetsi. Uyu Besigye akurikiranyweho ibyaha bikomeye cyane birimo kugambanira igihugu, guhirika ubutegetsi bwa Museveni. Gusa nyuma yo yitabwa muri yombi rye, urukiko rwa gisirikare rwambuwe ububasha bwo kumuburanisha. Ibi byose rero bikiri kugenda byigwaho. Museveni kandi mu bihe byashize, urabyibuka, yagiye agaragaza ko inkiko za gisirikare zifasha gukemura ibikorwa bitemewe by'ubugizi bwa nabi. Yego, muri Kenya naho rero abapolisi bo muri Kenya ku ya 17 Kamena bishe barashe umuturage wari mu myigaragambyo isabira ubutabera impirimbanyi y'uburenganzira bw'ikiremwamuntu yitwaga Albert Ojwang uherutse gupfira muri kasho ya polisi. Amashusho agaragaza n'amashusho nabonye akwirakwira, urumva, agaragaza uyu muturage wacuruzaga udupfukamunwa rwagati mu mujyi wa Nairobi afatwa n'abapolisi babiri bambaye kasike, bamurasa mu cyica ahagaze yitura hasi. Nyuma yo kuraswa uyu muturage bigaragara ko yari umuzunguzayi. Abapolisi bahise bagenda, abaturage baba ari bo bafata umurambo bawukuraho. Perezida w'umuryango w'abanyamategeko muri Kenya yitwa Faith Odhiambo yamaganye imyitwarire y'abapolisi agaragaza ko idakwiye kwihanganirwa. Umuryango Croix Rouge watangaje ko hari abakomerekeye muri iyi myigaragambyo, bityo ko uri kubaha ubufasha mu rwego rw'ubuvuzi. Wagize uti amatsinda yacu ari Nairobi rwagati afasha abakomerekeye mu myigaragambyo ikomeje, twiteguye gutanga ubuvuzi bwihuse dufasha ababukeneye. Imyigaragambyo rero yavuzwe n'urugomo rwakozwe ahanini n'amatsinda bikekwa ko yahawe akazi, arimo ayari yitwaje inkoni ndetse n'ayari kuri moto nyinshi. Abagize rero bari bahishe amaso kugira ngo batamenyekana. Icy'ingenzi abigaragambya basaba ni uko umuyobozi wungirije wa polisi Eliud Laga yakwegura kandi agakurikiranwa n'ubutabera, amushinja rero guharabika uru rwego rw'umutekano. Lagat yamaze kwegura by'agateganyo mu gihe iperereza rigikomeje. Nibigaragara ko rwose nta ruhare yagize mu rupfu rwa Ojwang, azasubira mu nshingano. Ubwo nibigaragara ko nta ruhare yagize nibwo azasubira mu kazi. Iran rero yatunguranye bwana Nsanzimfura Jarimura ubwo twambutse inyanja ngari. Iran yasenye ambasade ya Amerika muri Israel. Ni ikintu cyababaje cyane Donald Trump. Yego, tugana ku musozo. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ahita anahagarika ibiganiro ari kugirana na Perezida Vladimir Putin. Ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Israel iraguma ifunze nyuma y'igitero cya misile cyagabwe kuri ino ambasade. Ndetse Iran iki gitero yakigabye mu gitondo cyo kuwa mbere, urabyibuka.
nk'uko byagiye bitangazwa n'uhagarariye Amerika muri Israel witwa Mike Huchabe. Ambasaderi Huchabe yatangaje ko ibisasu byaturikiye hafi y'ishami rya ambasade riri i Tel Aviv bikangiza bimwe mu bikorwa remezo, ariko nta muntu wigeze akomereka cyangwa hasige ubuzima. Ibitero kandi bibaye mu gihe intambara hagati ya Israel na Iran imaze iminsi igera kuri 5 irimo kugenda irushaho gukara. Iran yamaze kwemeza ko yarashe misile zirenga 100 zigamije kwihorera ku bitero bya Israel bagabye kuri Iran guhera ku wa gatatu, ndetse bihitana na bamwe mu bayobozi b'igisirikare cya Iran. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yari yaraburiye bikomeye cyane Iran ko igomba kwirinda kugaba ibitero ku nyungu z'Abanyamerika. Amerika rero igishobora gukoresha imbaraga zayo zose z'igisirikare mu kwirwanaho no kurengera iyi ambasade yayo. Umutekano uracyari muke ahitwa Tel Aviv, ni mu majyaruguru ashyira uburengerazuba bwa Israel, aho ibitero byahitanye abantu nibura 8 bagakomereka benshi cyane. Ambasade ya Amerika yatangaje ko rero amabwiriza yo kuguma ahantu hose ngakomeje, ni ukuvuga ngo ni guma aho uri. Iran rero yatangaje ko ngo yiteguye no guhagarika ibitero, ariko igasaba ikintu kimwe amahanga, kugerageza kutabogamira kuri Israel. Iran nikivuga ati murekere aho ngaho. Si ibyo se? Yakoze cyane abakunzi bacu, tubashimire cyane. Yes, reka gushimira cyane bwana Nsanzimfura Jarimura. Yakoze cyane nawe bwana Fagika. Dushimire cyane abakunzi bacu babaye inshuti. Ariko aya makuru ya Iran na Israel rwose iyi ntambara turi kuyibakurikiranira 5 ku kandi. Badusange kuri Huha TV official, niho turi cyane, kandi subscribe bashaka kumva ibintu uko byifashe mu gihugu cya Iran, Israel, ese bongeye gukozanyaho, ese bahanye agahenge, ntahandi bazajya babisanga cyane. Yego.